Danas je veliki dan, igra se košarkaška utakmica, dolazi Partizan u Dubaj. Pošao sam da kupim na tradicionalan način, stari način, karte, nisam hteo autom da idem, nisam hteo taksijem. Hteo sam da se podsjetim, više od godinu dana nisam išao busom. Znači iz JVC-a, gde živim, idemo busom. Do tamo mi treba otprilike neki sat i pol vremena. Pa vidjet ćemo kako to izgleda. Ok, bus koji staje u JVC-u je jedan jedini. I to je J01 ili J01. Na svaki 20 minuta otprilike ide, kruži po JVC-u i skuplja ljude. Idemo za Mall of Emirates ili Emirates Mall i do tamo će nam trebati, pa nekad je bilo 40 minuta, a sada mislim da će malo duže. Vidjet ćemo koliko će to dugo da traje. Evo ga autobus koji dolazi, znači to je taj J01. Idemo za Emirates Mall. Busevi su marke Volvo. Kao što se vidi, izuzetno pristojni, jako čisti i naravno veoma udobni. Inače, interesantno za ove buseve je da su ovi busevi kupljeni za čuveni Expo 2020, koji je zbog korone tek počeo sa radom 21. i završio 22. Znači 6 meseci su služili na Expo i obavljali svoju funkciju. I kad je se Expo završio, onda su svuda po gradu zamenili starije Mercedesove koji nisu tako loši bili, ali evo, ova ruta je dobila novi Volvo, tako da uživamo. I evo, to je naše čuveno selo. Mislim selo, jer su mu tako dali ime i bavit ćemo se njim drugom prilikom. To su internacionalne škole. Kao što se vidi, Dubaj je i dalje još uvek jedno veliko gradilište. Ove crveno-bele ograde, mislim, njima nije mesto tu, ali to označava da je nešto u konstrukciji. Stalno rade proširenje puteva i evo kako izgleda kad je to završeno. Gužve u saobraćaju su postale svakodnevica od zadnjih par godina. Zahvaljujući viznim olakšicama, mnogo je ljudi došlo u zadnjih par godina, tako da je to sasvim normalno. Ovo je sada deo grada koji se zove Al Barša. Ovo je čuveni Mall of the Emirates ili Emirates Mall. Inače, kao što ste videli, trenutno se u Al Barši radi
kanalizacija, odnosno koja će, nadamo se, da pomogne u budućim kišnim danima. Mislim, kiša je bila posljednji put u februaru prošle godine, i nije već godinu dana padala, ali rešili su da reše tu kanalizaciju, da ne bude više onih poplava velikih, pa vidjet ćemo da li će to ipak uspeti. Evo, stižemo na autobusku stanicu. Došli smo na stanicu Mall of Emirates ili Emirates Mall-a i sad idemo na metro. Tamo je metro. Ovdje su busevi za mnoge pravce. A ovamo je Mall of Emirates. Mi idemo na metro sad. Lift. Inače, ovaj lift je retko kad prazan. Ne znam kako sam ovog puta imao sreću. Ulazimo u tunel od metro stanice. Ovaj deo vodi prema Emirates Mallu, ovamo idemo ka metrou. Ovaj metro je crvena linija, inače postoji zelena i crvena. Ovdje se kupuju karte, može naravno i dopuna da se radi na mašini. I sad idemo na prolaz. Nova karta. Metro stiže za 2 minuta. Idemo više ka sredini, tamo kao manje je ljudi nego ovdje na izlazu. الرجاء الانتباه القطار المتجه إلى سنتر بوينت سيصل إلى الرصيف رقم 1. Your attention please. The train to Center Point will arrive at platform 1. سادة الركاب يرجى الانتباه لأغراضكم الشخصية. Your attention please. Inače, trenutno kao što se vidi nije toliko velika gužva. Ovo je to neko vreme kada su ljudi uglavnom na poslu. Center Point. المحطة القادمة هي Equity. The final destination of this train is Center Point. The next station is Equity. Današnja izlazna stanica je 4. po redu, Burj Khalifa, Dubai Mall. المحطة القادمة هي Center Point. The next station is On Passive.
المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Your attention please. The train to Center Point will depart from platform 1. Na izlazu ponovo provlačimo nol kartu da bi nam platili i krećemo sada levim tunelom ka Coca-Cola areni, pošto je Coca-Cola arena u tom pravcu. I izašli smo iz Burj Khalife stanice. Napolju smo, tu je i Burj Khalifa, Sheikh Zayed Road. I odmah je tu Coca-Cola arena. Znači jako lako se dolazi, evo je preko puta tamo dole. Dobro, blizu smo Coca-Cola arene, ali ovaj mora do semafora da se ide. Ok, blizu smo semafora, udaljili smo se od Coca-Cola arene, ali dobro je. Ok, evo smo, tu smo, danas je taj dan, idemo da kupimo kartu. 2,5, kažu 2 sata prodaju karte, ajde da vidimo, Coca-Cola arena, tu smo ispred nje.
tiket su ovdje treba da se kupi. Ajde da imamo baš da radi. Tu smo, izgleda da radi. Karte smo kupili, to je box office. Ko voli može da dođe, ali nema potrebe lično da dolazi jer je potpuno isto ili online da se kupi ili da dođete ovdje lično. Sva što ima online ima i ovdje. Ja sam mislio da je možda veći izbor ovdje, pošto sam vidio mnogi sektori su nedostupni online, međutim apsolutno isto je ovdje kad bi došli lično. Jedna karta je 175 dirhama, imalo je za 75 da sam ranije kupio, naravno 125, ali ovo je baš što se kaže malo bolja pozicija. Ali nema veze. To je okej. Ništa, večeras dolazimo. Utakmica je od 7:30 od 6 se otvaraju vrata. Tako da vidimo se večeras. I Coca-Cola Arena pred pola sata pre početka utakmice. Tu su i rekviziti. Bravo. Znači ovi ovdje su mi oduzeli kameru, tako da nisam mogao da snimam njom. Dobro, nema veze. I od ovog trenutka snimak, nažalost, ide telefon. And number 43, holding it down in the paint, is the Croatian big man. Well, let's hear it for Leon Radosevic. And last but not least, at number 44, crashing the boards, is the monster in the paint, the Turkish Jordanian big man. Make some noise for Ahmed Duvaroglu. Ladies and gentlemen, your Dubai Basketball Club team. At this point, if you can, we would like to ask you to stand up in honor of... Now on Dubai Basketball, one of the here in Monty again, Hubert. Here we go.
finisher. Up he goes. Oh, it's a pass off the board. Off the board. Off the glass. Yes, sir. Perfect. 10 across the board, and the boys have dropped on the floor. Here we go. Dunkin' Devils. Johnny Clark. Off the trampoline. Oh, acrobatic pass. Off the bounce. Inside it goes. The fountain getting pretty pumped. Hold on a second. There's one more dunker. Oh, front flip. Okay. Wait, hold on a second, sir. Whoa. Hold on a second. You're dunking your whole body inside. One more. This is not part of the plan. Up he goes. There he is. And he can't fit. That's the same thing that happens to me all the time. I get it. We gotta go on a diet sometimes, you know what I'm saying? Hit the treadmill. Oh, he's staying up there, ladies and gentlemen. He's staying up there. Here comes the Dunkin' Devils. Put your hands together, y'all. Put your hands together. Let's see what happens over here. Okay. Front flip pass off the glass, off the board. Going up! That's what you were doing. They planned it the whole time, and the backflip just to finish things off. Here comes Mr. High Socks. Off the trampoline, little side flip off the floor, front flip off the glass, acrobatic into a front flip. My goodness. Ladies and gentlemen, these guys are professionals. Don't try this at home. The Dunkin' Devils. We're going to include Flies the Falcon. Give it up, everybody, for Flies the Falcon, our team mascot. There we go, Flies. Don't get nervous. You see him clutching his pearls. He's got 2 basketballs. That's why he's shuffling in the ropes. Be confident, Chuck. Be confident, Flies. Be confident. Here we go. And here they come. Okay. Oh! All 4 off of the alley-oop. Good job, Flies the Falcon. Off the trampoline. Oh, what? Between the legs? Acrobatic. Yes, sir. I can only do these dunks in the swimming pool. Trampoline. Put your hands together, ladies and gentlemen, for the Dunkin' Devils. And of course, our lovely cheerleaders. Take a big bow. All right, Flies, you too. Dunkin' Devils going to be with us at the next game as well, right here at the Coca-Cola Arena. Just make sure you get them all your food. Oh, there you go. Here we go. He knows how to walk it out. TJ Capo on the 1s and 2s. Bonus free throw coming up on the line. 1 shot. Everybody's hands go up. Keep them up. Let's go. Coca-Cola Arena, you guys are absolutely amazing. From all of us over here, thank you for your support. We have to see you in the next game right here at the Coca-Cola Arena. Everyone stop now. I to bi bilo sve što se tiče ovog događaja. Zapratite kanal, uskoro će biti novih snimaka iz Dubaja sa drugih destinacija. Pozdrav!